Shubor nakaslem jong unong san hima. Kadorbar shnong nong se akale poi tarik ulber ajar pesan. Kalau pelibat ba ek office bat ke yang dorbar bathamai jong shnong kebal penong hanong se indoor stadium. Hakan kesengi UMP Keraja Sabha u Dr. WR Khaluki ulalong kumukong san u belayo ban khap yu ribbon ban pelibat ba ek ke office shnong. Haringkat kecindon lang u BDO Kemenliam CNRD Block u ba Tim Marwen MCS u OSD jong UCM urang ba shnong ke shnong nong se kiri orang ba kasnong kilong kemi long pa ban kiwe haba ajing kren hakan gasngi uba khaluki ulai ka chingero yu BDO Kemenliam CNRD Block ba ulala ban yarap ekisnong ki thau bat ula ban penya dei bat kipat ba ula ongru ba kum MP Keraja Sabha uyo tang san klur tingka ka skim ban ajing yarap chikipat ba ka jila kumta kat ba lae un ajing yarap ekipat ba ka jila kat ba uba Tim Marwen haba ajing kren ula ajing ro ekisnong nongse namar kala ay kanuksa babha da kabala ban pun ulong yashibun ki kam ula kenturu e gashnong bakan pun baharu kumi ki madan football madan basketball lani ki jaka jong kai perthei namar bana kalyang ka block kilong bala kloy ban pdiang e jing ajing bot jongki nak benta ka jing bentoi ban wanra shakashnong Itu kan play tu, maaf tu, kalung galeri. Apa pot? Lepas ni, mak. Saya mau pergi. Cepat dah ni. Em làm một video saya yang sama. Iya, lagi mak. Tak, ambil mak tak. Masak. Yang tu mak. Jing trang bagi jing amno kador wasnong bandon bagi jing waslam tray kam office kala suti waslam ha hendrai de tan husnem arja arhusa lingba bagi jing yalam bagi jing betin lenti jong iba Daniel thank you ilala pun urlang yakan ni jing temu hakabai ilala ban pin ko mu ban pan bagi yara limbai MP Badan Burom Kejongi bat kumju na Chief Minister Badan Burom Kejongi hakabai MP Jongi laal naka MP lat scheme arja arusan ba Chief Minister lembaga CMSDF scheme arja arusan kejing terang Kejongi komisionong bandan laka office trekam balong bangin la ban trekam baik bat berhenti jika jing trekam apa senang apa tahu ban bu baik berhenti jiki kod kislah ki record jong kesenang kabalai kalong ban ki nang senang ne ki kino ki badan kam ban ya kendu jiki bor senang kila ada balai lu ban ya kendu yaki nangkit kam kesenang hakacaka trekam kesenang dakaba semua mulai luar bat dakaba desisya arukom kabanlong arukom yaki yangi komposinong di nasyam roh hani kapor kabu ban karpa kinong samsinong lada pidon kinu jing tho kirikot kibade nam taka banbu saknam kibade jong history jong sinong begini ki mati jong sinong ni pijang sobai kata berfilak banan as office ka sinong mar minta ngala don ka permanent office ngala ban bu kita haga caka ka biang bat ka papa ka Jadi baru ba hadir ba i rang ba sinong jumi ba mairang ilong ba ngimdon tan office rekam bat mila shong back hapo correct di snam belajar di ngalayo an kerpa ye MP Badan Juni ba in jarap na mini scheme naka MP scheme itu ni kini kamyo panai arja apply usa di ngelalang penyanyi rekam ngalayo kerpa UCM ngalayo panai sanla naka CMSDF jumbo ba doktor par
ilabat irregular ila penting dengan sanction Muslim arja mulai usah bat nilayo pendak yang di office apa mahiru ila ai hasanna yang di office tekam bejuni bat apa macam penyan ke start di dalam masyarakat ila penbahas dan pak yang di community hall berin kemudian apa ila repair di bat room dan apa besar pak nilayo ban play part in office di sports club apa doktor CBD yang sangat ribuan bat ngai play dalam masyarakat yang di penyan start di bang layo ban le baik di pakam la di skim jadi nang tadi ya benkeren di nasional dengan apa SKT tadi andai kembali sedangnya ke program ini ada jadwal berhadir kebut sekan tem suami yang kerja benar banyak semua nasional saya ini ka don la antem bat pendiri direct sentuh kereta mesin manang yo bertanya doktor punya bakasno saya ini ke kapital jom ke himasno berde ke yoshno kadar mensuara bakasno saya bar kini sini kibril dan bakat dalam jom di dalam masno jom mulai iba Marco dan benda excavation yang senang dunia di Indonesia jom ke department jom ke arkeologi dia kepergi bagi semua set ini kalau terbang hendai dia ke message apa apa nanti jom ni baru pada mana ba kenu kesenang kan kio dan proyek dan part development dan mana ada dan ni trainer ni alang keti kemuan dia ngimdai ban ailan ya kejing pair para beliau kejing pair balang kejing pair politics kejing pair kampul kejing pair ini nah ini kami senang kat bagi orang yang ba untuk apa yang ba senang beren mama bentar orang ba senang di mama bagi dan kami kini kata yang ba senang beliau ai kala ini sekali kalau ini mahni saya minum teh ba kejadian itu senang tolong bawa pesan appointment benpet ba aki election na dulu di kampung ni produkti ni awaknya ini kita buat paper kesau kawan lingkong nama ini kami buat jadi internet ini bukan pat bisa penyelamatkan dari tanggung jawab sosial ketapat dari kau kejumpai kumdo kuah punya minumlah minumlah menyelamatkan air andai itu message cuma ni kedai bar nak support ini bar kindon inauguration kindon jingi pendula ke executive committee ke bawah nasional kadang ada scam yang mensip layo penjit yang mikirkan patong utamai bat kan sa jitu jadi executive number dibangli kira patong menjelong ibuan memusnah kirang ba kilong kami insayo jadi invitation bandang dan executive committee berkaitan di decision yang nasional kembang iba maidan nasional ini ba tidak boleh di projek itu bayar nasional kadai kebakat bang kejong chief minister nasional ini nasional saya tadi nasional kebetulan pok lagi berang bakam tadi kasih jadi Lasim berai ngapersyang na penuh ba obnai ni begini juga apa pendak yang ini Ramadan nama ngindon Ramadan ko ha bro sekta kanong set dan first division bat musim September yang ini praktis 10 kejilot kapisah kejilot kepuaru teman-teman ni yo apa praktis Ramadan jong bat dengan sepuluh supi yang di players kemarin di bangun selesai yang ini ke season ke-1 bahkan long AA di teman nasional nama ingin sekarang apa Senin dan job pada ini nak mempunyai sebuah division kecil Senin disuruh di bidang menteri kita kebun sunok serem kaum soalan kan serem
Kerja software keladak completion, kesurat senat keladak, PMTSY, repair disrupt senang parakai, keladak pun ada try senang, play senang, undang tak boleh berbuat dahulu. Batiwi bagi kamu tidak turun, hak bang ngayu juga, ngai video, bagi dapat senang bah kita apply, 100% tidak bisa nak kamu penting apa senang, but ke executive committee itu keladak konform dengan komiti tentang mushroom committee kaba itu di members in salon meeting but yang sebenarnya di kam Indonesia ba lekot kerpang yang aban lekot yang aban don rengkat lang berpi menginya inaugurate ya kene ka indoor nginya inaugurate ya kene ka office juga dorbar snong ngaku aban penpau jing songo ya kene ka snong ba Yui kecing terekam, joki schemes kiba pair, iki schemes kiba day buat ka MG, kabisi spasngi, link ba kecing terekam joki VEC, gilai ba gilai open pendap pun kikam, how new financial year, buat lu yui ba kilabun kecing dawa, ya kikam menteri how new snam, new financial year arpusan arpun real. Gila donru kum proposal tuli ki yeng PMAY bagila initiate badru ki badang ya jing trekam badru kibun ki schemes na kalian ka block bagila yo apan implement hakani ka snok kanong se kalalong shisha gawi ka snok kabla pauna badru kalau bala peni ka nuksa ka babha kino ki schemes kino ki jing trekam ki blayui baglayui hakani ka snong kilong shisha ka bla kerpang ka jing tre jo ka snong ka jing kloy ban pedang ya kino ki jing pat jing kerpan na kalian ka blok gilayui ba ngiru yo mensim badru ka penslur yangi ngaku mo video ngayang ang niya hapdeng jupi menta basisya ngay kubli sisya gani kasnong kinong kitkam jo gani kasnong bat baro kinong sa kinong syong jo gani kasnong waman la kapor ba ngayo awan aku gini ki program ngayi ki kam ki paper ki kam ki baitnat ki kam ki bla urlong kajing temu jo kasnong ki kam ki bla tre ki bla urlong bla i ba shisha kini ki kam ki bri tang ki kam ki ba pentri tang mendap ring yoi ba kilong ki model works ki bla de kum gani ka yeng dormal bungin inaugurate mentang sengi ngiui ba ka finishing ka rukom tri kam kumno ki pendap kini baro kalau shisha ka ba internet badru kelalong kawe wala penpau ya kejing tri kam jogi members jogi ni kasnong kiwai ki kap ki bahap hapo ki arspa arpo hundri tuli ki permissible works lesse bon sin house nem ngiwi ba ki trekam ya ki footpaths ki drains henry nga aku kentu ba ngin langsung pan explore kita ki arspa arpo hundri tuli ki permissible works kinuksa ki bolong lesse kamadan football, madan basketball, ngila menteri ru yaki tourism spots, tourism sites. Tengah kuah pun kentu, bagus ni naliang ka blok, ni kloy, ban pediang yakino ki jingai jingmut jongpi, kino ki suggestions babila abandon. Nakabenta game lang salang, badro nakabenta kejing mentoy bagal aban wanra syakasnong. Kesa sisin pan ngai kuble ya fi baro iwei pa iwei ngakuang rupan penting fi ba kanongse kadi kasno ka beningkong du pa ngayo rupan wan kum giwei bala syakot kerpang akan mau hakapor parang shimti kum video kanongse kalau ka first village ngayo ban wan akan mau kadi ka awareness jongka National Food Security Act baru ngelajio ban teng ni arsin laisin ban man la kapor bakawan hang ni ngasyam ni kata ka jingit ngasyam ni kata ka
kajing pediang jong pi barong adap de kajing semongo adap de kajing semoret pa sisha kan de kasnong ka purong ya ka block office ka purong ya ka government kasnong ka kloy menteri pi baro ngai khuble pi baro ban semongo ya pi ba ngalong very proud sisha balong way nagi genja ki officers balong bayo ban sakri bayo menteri kam na ka benta jong pi ban play ya kini office tu ni jom dorbar senong hamni ngang snowi haji sya dekat kamram jongi kum kinong ikmat bekat pengina ban bandra ya roy kepa hati senong hal nanta kumada kreni ba dena mane ikum ke sarkar di persang kat pengina nah yang surau dan ni kemudian lagi madan football dan ni bonjai kemudian di kampung Roy sa isnong ithau jongi hoy kali ka office ng labar snong bodon kam marahot nga de karuki tamba lahe la sunstay sa jeng news do email jonga Masa agakon na tulbo orang senang tuai, ni don kok ada cikau paksan senam, gila don ke office yang berdoa senang. Bak mengapet se poin itu se ni songkai orang buat senang ini kita, se pekat, bukan kamera buat senang, ni politician sih tulong, kamera buat senang don tulong, kedai mission, kenalong ke kam train mission. Hagaba mesej i bahwa kupli orang buat senong doi mereka senong doi udah hak like kupor bagaimana hidup inong song senong kanu benong kecingnya bak kelong kecingnya orang berkerau bak lelana aja sana berkat bah sorka kita membuat target bomdai dan senong driven penyok di office dokter senong mari kita menong kita di small secretariat hagi senong ithau ni bak segoi hidon bok hiong mene hiong es tu di video beram bak pinta ndai ta hami ngelap ba hangte ha hai mo konro don video turu dari itu kebat semua butrei ha marna don koi adopted village hantu kli asal marni MP ini last one adopted village koi ini molondep koi kli asal koi Hajar Hills mengalap video di Treshton but balik begini video di Treshton kilo di survey what you snap begini keren Kibreu keren kiam nongrim, menongi pi, penduduk kebat kini, penduduk bersuara matahari itu, hendrek, mentang, par, di officer, di long di survey, luar balik, kalau don kerai dalam Supreme Court, bah 87.5% ada written, haman di exam, bah 12.5 ada personal. Pada mari kita tahu, undang umur member dan chairman John Kedua Commission di India, gubernur penyajian ini. Nama paling ini kami menyusul ini memulai mengenai berkepor segi press, chairman John Assam Public Service Commission hadu bertanda haji. Di barat officer bertanda kidai officer to belong to serving di pesta bagaimana kita kenal kita pesta kinang penterikam kumbala kong kirang buat senang pergi dari pada video mentah dengan bila kita nangis sehat setiap kita ini kenang kio kenang roy habar dia nangka lagi memorandum rampak senang kelai rampak senang kursi menong ba unius nem arusan tahun dia kelah skip jongan marba
project kita ngaladat maksudnya ngapir dah sabha ngahapat ai borok mesti dekat pengalah ai keleng dai ko subha kasih jaya untuk ai hari ngasal keluar borok mesti deraitan kali ngamtip dengan kali hitang kejimpulan hak itu kesini bagi Syong MP Kementerian Is bagi Donor Minister Bulak-bulak wa ulong Donor Minister Batimai Mr. Sindia wong top kum kedak dan IAP additional 5 crores to each MP jong kini ketai kami telada kata kapoi bahkan dia di dalam ini hai minum nya na ini kita senang lah jom buat din bagi persan belah belah kat belah om berok kat belah dan ai nak kata skip kapala dengan yo dengan pulang materai ini yo persan belah ditang lagi dengan ini kemudian